Salibonani balaleli. Ngiyalibingelela ihlobo esithandeka ngegama lika Jesu. Mina ngipastor Masikize we-Seventh-day Adventist Church ngisebenza ngiseGwelo. Yikho ke ngalesi sikhathi singakayiphambili ngicela ukubana ke sikhuleke. Baba wethu osezulwini siyakubonga lesi sikhathi osiphe sona ukubana sikhulume lawe ngomthandazo. Xa sizaqala ukubala ilizwi engathi Nkosi ungasikhokhelela ube phambili thina silandele emuva. Konke sikucela ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Inhloko yendaba yethu namhlanje ithi yona Isiphetho. Sizabe seyame ebhukwini lika Luka isahluko ngo-15 kuverse 11 kusiya ku-24. Ngizabala lapho. Uverse 11 ithi yona wasesithi kwakukhona umuntu othile wayelamadodana amabili. Encane yayo yathi kuyise, baba akunginike isabelo selifa esiqondane lami. Wabahlukanisela impahla yakhe. U-13 ithi yona kwathi ngemva kwesuku ezinlutshwana indodana encane yabutha konke, yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana, lapho eyachitha khona impahla yayo ngenhlalo embi. U-14 ithi yona yathi isichithile konke, kwavela indlala enkulu kulelo lizwe, yaqala ukuswela. U-15 yasuka yayakhonza komunye umuntu walelo lizwe, wayithumela emasimini akhe ukuba yeluse ingulube. 16 yafisa ukusuthisa ngamakhasi adliwa zingulube, kwakungekho umuntu oyinika ulutho. U-17 kwathi sekusile kuyo, yathi zingaki izisebenzi ezikababa eziqhatshiweyo ezingasweli lutho, kanti mina ngiyafa indlala lapha. U-18 bisisithi yona ngiza kusuka ngiye kubaba ngithi kuye, baba ngonile kophezulu laphambi kwakho. Bese nsiya lapha ku-20 bisisithi yona yasisuka yaya kuyise, kodwa kuthe isekhatshana uyise wayibona, wayihawukela, wagijima, wayisingatha, wayanga. Right. Ngesime lapha. Izihlobo ezithandekayo nxa sikhangela lapha eBhayibhelini, iBhayibheli sitshela ukubana kulo baba oyelamadodana amabili, endala lencinyane. Indaba le yakhulunywa nguJesu ngokwakhe. Nxa sikhangela lapha njalo sibona ukuthi ke kwakusemthethweni ngesikhathi sendulo sakoJuda ukuthi ubaba nxa esaphila wayesenelisa ukuthi athathe ilifa lakhe alehlukanisele abantwana bakhe esaphila. Kodwa ke ukuthi bakuqondane labo ngokupheleleyo kwakusenzakala nxa ubaba setshonile. Njalo futhi ubaba wayengabanjwa ngamandla ukuthi akwenze lokho, kwakusiya ngokufuna kwakhe. Ukuthi nxa efuna ukuthi akwenze lokho wayekwenza ngokufuna kwakhe engabanjwa ngamandla. Isimanga esisithola lapha ukuthi ujahalo wabamba ngamandla ubaba ukuthi amnike ilifa lakhe. Kawucina khonapho. Waphinda futhi wathi kamnike ahambe lakho. iBhayibheli lithi lapha wasenikwa wahamba lakho, ukutshengisa ukuthi nxa sikhangela lapha ukuthi inotho le wayinikwa, wayiguqula, wayifaka esigabeni esithwalekayo, singakwazi ukuthi kumbe imali kumbe ngokunye ukuthwalekayo, wahamba lakho. Uthe esehambe lakho lapha iBhayibheli lithi wafika waya ezweni elikhatshana. Endaweni ekhatshana siyakuzwisisa kuGenesis 1 verse 26 ukuthi iBhayibheli lithi umuntu wadala ngomfanekiso kaNkulunkulu, efanele ukuthi afuze uNkulunkulu. So ke lapha thi uNkulunkulu ufuna sibe seduzelayo.
Xa singabakhatshana laye uNkulunkulu senza ezinye izinto ezingafanelanga. Kuthiwa esekhatshana lapho umuntu ujaha lo wafika wenza izinto ezingafanelanga. Wadla imali wayiqeda. Waze wafika esigabeni sokuthi aswele, waze wafika esigabeni sokuthi khona ayekwelusa ingulube. Liyazwisisa ukuthi umuntu esikhuluma ngaye lapha ngumJuda. Ngosiko lokuJuda ikwakuzila ukuthi umuntu asebenze njengale ngulube, ukuthi adle ukudla kwengulube kumbe azeluse, kwakuzila. Kodwa ke lapha siyambona esesenza into ezilayo, into emangalisayo, into eyangisayo, into ehloniphisayo. Okubangelwa ukuthi wayesesuka ekhaya. Thina uNkulunkulu sonke wasidala ngomfanekiso wakhe, wasenza ukuthi sibe ekhaya, sibe seduze laye. Singasuka kuye siyanze ezinye izinto eziyangisayo, ezesabisayo, ezihloniphisayo. Yike sikubona la iBhayibheli lithi ngokuhamba kwesikhathi undoda lo waswela indlela yaba khona. Wasebenza lo msebenzi waswela umuntu omnika ukudla. Into emangalisayo ukuthi umuntu lo wayelabangane la, sekufika ebunzimeni lapha kakho wamnika ukudla. Wathwala nzima. Kodwa ke into ethokozisayo singithola kuverse 17. Kuthiwa lapha ke kwathi sokusile engqondweni yakhe. uJesu wazisisa wabona ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kuthe sokusile engqondweni yakhe waqophela khonapho wahamba. Uverse 18 yikho kule ndaba khona hlobo ethandekayo. Yikho kule ndaba khona. Nxa ungakhohlwa okunye ungazi wakhohlwa lapha uverse 18. Uverse 18 ithi yona ke esefike kulesi sigaba wathi yena ngizasuka ngiye ekhaya kuba abaningi siphelela khonapho. Siyabona sibili ukuthi ngonile na ngiphambanisile kodwa sicina khonapho kasithatha inyathelo. Ujaha lo esebonile ukuthi shuwa lapha ngonile phambi kaNkulunkulu, ngonile phambi kaBaba, kamanga khonapho. Wathatha istep waya phambili, wathatha inyathela wahamba. Yinto ethokozisayo hlobo ethandekayo. Abaningi silezi izathu sokuthi khona angiye church. Lujaha wona asikubone lapho ukuthi enanga kwakhe wona. Abanye kasiye church kasonanga sonelo. Silezi izathu esizikhuluma ukuthi mina ngangiye church ngoba abantu bechurch kababingeleli. Kodwa into emangalisayo ukuthi nxa ukati ibhasi akulamuntu okubingelelayo. Ngisho nje namhlanje so ukati ibhasi waze wehla akulamuntu okubingelelayo. Ngisho lo conductor othatha imali kuwe kakubingeleli. Kodwa lokhu ukati ibhasi namhlanje lokhu ikati ibhasi ulasisa izathu lokhu ukati ibhasi. Kodwa echurch kawuyi ngoba uthi abantu bechurch kababingeleli. Mhlawumbe wona uthi nabantu bechurch umuntu wechurch waganga. Kulo muntu wechurch wagangayo esigabeni. Yikho ke mina kangisaye echurch ngoba kulo muntu wechurch wagangayo. But isimanga ukuthi lo driver webhasi waganga esigabeni. Kodwa ibhasi lokhu igada namhlanje. Kawuyekeli lokhu igada. Ongayikhona kuse church kule ndaba la. Kule ndaba indaba ikhona apho kule ndaba la. Indaba ikhona. Ibhasi lokhu igada namhlanje. Kodwa echurch kuphela yikho ongayikhona ukuthi ngoba echurch abantu baganga. Edipa umuntu wakungelela wavuka ekuseni na lenkomo zakho uselayinini wafika umuntu wafika wadlula phambili usodipa wammakela wahamba umuntu ekhaya wakuphatha kubi. Kodwa namhlanje lokho uhamba edipa usadipisa inkomo zakho. Kodwa echurch uthi abantu bakuphatha kubi kawuyi. Isihlobo ethandekayo kule ndaba la. Kule ndaba la kumbe kusesitolo wawuthi usiyathenga ichukela kwathiwa ishukela kayikho. Kwafika umuntu ngemva kwakho wambona nangu usephuma le 6 kg zechukela ukhangele. Namhlanje lokhu uthenga esitolo sakho. Yitsho nje soyichukelo inathayo endlini kade uyithenge kusona leso sitolo abakuphatha kubi ngaleyo ndlela. Kodwa lokhu hamba kuleso sitolo. Kodwa echurch uthi abantu bangiphambanisile bamphambanisile yikho ongayikhona. Kule ndaba la. Kule ndaba lapha sezathu laso osokuthi ungayi church. Kodwa kisizathu sakho ngasisebenzi. Khayina lapha libona ujaha lo wona la liqiniso watshengisa ukuthi weqa umthetho westand. Watshengisa ukungahloniphi. Wadla imali yakhe lendlela engayisiyo. Wadla imali yakhe lamakikita lokho sikuthola kuverse 30. Sikutshela ngumne wabo nxa esekhuluma lapha uthi yena ujaha lo waqeda imali yakhe wadla lamakikita. Yikho asitshela khona kuverse 30 la. Wona ujaha kodwa khayina libone lapha wasuka wahamba. Khayina kuverse 20. Uverse 20 khona. Uverse 20 nxa isitshela phithena yasisuka yaya kuyise. Nanso indaba. Nanto iqhawe la.
esebonde konke lokhu izizathu lezi ezikhona ukuthi onile wathi wasuka wahamba kakumanga khona apho ukuthi azwisise ukuthi onile kuphela abesecina khona apho abaningi sicina khona apho ukuthi sonile kodwa kasithathe manyathelo ujaha lo esebona ukuthi onile wasuka wahamba waya kuyise wayekhaya ngiyalinxusa abazalwane asihambeni siyekhaya ngakithi koNkulunkulu ngoba sadalwa ngomfaniso kaNkulunkulu ukuthi sifuze uNkulunkulu senze izinto ezifuna uNkulunkulu so kumele sibe ngakithi ekhaya singaze sibe lezi izathu ezinjani kumele siye ekhaya ngoba ona kaonanga abaningi ngasonanga sonelwe echechi ke sithutha khona asihambeni ekhaya wozani ekhaya nyalinxusa sebethandakayo asizeni ekhaya asizeni ekhaya abantu abaningi nyakwazi ukuthi sebethutha abathuthi echechi kothutha khona wena usuka kini ekhaya enkaya lokhu senkayi khathesi bakonela abantu bakuqambela amanga kini enkayi kodwa lokhu kusenkayi kawuthuthanga kumbuvele eGwanda kini abantu bakuqambela amanga bakonela kodwa kawuthuthanga eGwanda lokhu khona kumbuvela eLupane eMzola ulokhu khona lemzwa wakho lokhu khona lekawuthuthanga kodwa wathutha khona kusechechi kule ndaba la kungani kuphilo wathutha echechi kodwa ezindawo kawuthuthanga kumuvele emfelabuso kumahlaba ethwala kokhohlwayo awuthuthanga umuzwa wakho lokhu khonale kodwa abantu bakona banengi abantu bakonelayo kungani sitobethandeka kule ndaba la kodwa echechi kwathutha khona nyakunxusa sitobethandekayo kasenzeni njengojaha kuthiwa ke lapha esefikile ujaha ubaba wakhe wambona wamgijimela wamanga wagqokiswa indandatho wagqokiswa izicathulo okutshengisa ukuthi wayesamukelwa njengomntwana athi njengesisebenzi yena wayesesifaka esigabeni ukuthi ngizakuthi kubaba ngamukela njengesisebenzi angisengiyomntanakho kodwa wamamukela njengendodana yakhe epheleleyo ongangokuthi uNkulunkulu thina namhlanje uyasamukela njengabantu bakhe kungakhathalekile ukuthi senzeni ngoba indaba isesiphethweni nanzele ukuthi inhloko yendaba ithi isiphetho indaba isesiphethweni ebuqineni la ekuqineni ukuthi uphetha njani awukhathaleli ukuthi wenzeni ngale kodwa ke indaba isebuqineni esiphethweni ukuthi uphetha njani lindaba kumele indaba uyiphethe susekhaya koJesu yikho kulokuthethelelwa khona ujaha lo wonasile okumangalisayo kodwa khanya ubone ukuthi wagcina sengapi wagcina sesekhaya ayiseyo ndodana yolahleko indodana yokutholakala khanya kumni wabo lapha nxa usibala usiya phambili uzathola ukuthi umni wawo singenye intshumayelo ukuthi umni wabo nguye wagcina seyindodana yolahleko so indaba yesikristu hlobo esithandekayo ayisikho ukuthi waqalisa njani kodwa ukuthi waphetha njani yikho kule ndaba khona asizene ekhaya uNkulunkulu uvula izandla ukuthi asamukele kungakhathalekile ukuthi senze isizathu silazo kodwa ke isizathu zonezo uNkulunkulu uyazitshaya indiva nxa sesibuyile nxa singabala kuJohn ngokuqala ngo1 verse 9 ithi yena nxa sivuma izono zethu uthembekile ukuba asihlambulule kukho konke ukungalungi uJesu lo uvula izandla zakhe nxa sivuma izono zethu uthembekile ukuthi asihlambulule kukho konke ukungalungi so akakula sizathu ukuthi sibe ngaphandle kwesibaya sobethandekayo kakula sizathu sokuthi singaze ekhaya asizeni ekhaya uNkulunkulu lomusa uNkulunkulu uyathethelela uNkulunkulu uyasithanda njengoba uJohn 3:16 sithi ukuthi uNkulunkulu wathanda ilizwe kangaka waze wanikela indodana yakhe ezile iyodwa ukuthi lo lalo okhola kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila kunaphakade uNkulunkulu uyasithanda sobethandekayo kasizeni ekhaya indaba isekuqineni la isiphetho ukuthi uphetha ngani nyalinxusa impilo kasiyazi ukuthi minjani nyalinxusa ukuthi thatha inyathelo kathesi ushakanya mthandana wathi secabangisile wabona ukuthi uwonile kazange ame khona apha wathatha inyathelo kuverse 20 kuthiwa wahamba wayekhaya bongaba njani ukuthi lawe namhlanje uhambe uyekhaya koNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wasithela ngomfanekiso wakhe ukuthi sifuzena siphelelena senze intando yakhe yebo kambe sihlubukile senze ukunenginengi emhlabeni la kodwa ke uNkulunkulu uyasibiza uthi kasize ekhaya ngoba indaba isekuqineni isiphetho uphetha njani ungabala ukuthi wenzeni ngale muva but ebuqineni nxa ungabala eBhayibhelini lapho uzabona ukuthi abantu abaningi abanye abangafanelanga ukuthi nxa ukhangela ukuthi bangaba seBhayibhelini uthi nxa uzikhangela uyathi lo wayengamelanga ukuthi abe seBhayibhelini ngingayikhathana umuntu onjengopawulo siyamazi sonke ukuthi uPawulo ngumuntu owayezingela amaKristu
umuntu wokuqala ukufela isiKristu wayethiwa nguStephen ebulawa uPaul nguye ngukomanda ebambe iziqoko zamajaha abebembulala kodwa khona ndibona ukuthi uPaul ubhala amabhuku amangaka eBhayibhelini abaningi basema church kathesi baphenduka kubalwa amabhuku abhalwa nguPaul kodwa sasiyisigebengu kodwa khona ndibona ukuthi khona eBhayibhelini la uthi nxa ukhangelwa ukuthi uPaul ngakafakwa ngeBhayibhelini lingcwele kodwa wafakwa nxa ukuthi indaba isesiphethweni indaba isebucina isindaba ukuthi waqalisa njani kodwa ukuthi waqina njani yikho kule ndaba khona ngiyalinxusa hlobo ethandekayo asizeni ekhaya uNkulunkulu lomusa uyasithanda kabali lokhu kwenzala ngemuva kodwa ke indaba isebucineni uphetha njani ungalali namhlanje ungazange ekhaya nxa useduzane nabafundisi useduzane lechurch ungalali ungazange uyelungisisa indaba yakho ngoba ithiwa likhona ngitshilo mina ukuthi kasithuthange emakhaya sikhona esithuthe khona kusechurch kuphela kule ndaba la into zonke ezenzakalayo kule ndaba lapha abantu siyazenza izinto kodwa ke echurch kuphela yikho esithi akubingelelo ngiyakhuluma lapha ngithe mina abantu emakhaya bathuthe echurch kodwa emakhaya bahlala khona kabathuthi lokho bekhona kungani sithuthe echurch kungani ichurch yoyodwa esithutha kuyo so indaba isebucineni kasibuyeleni hlobo ethandekayo kasizeni ekhaya nxa singakhangela lapha umhlabeleli ngiyamthanda lapha ingoma ka 29 umhlabeleli lapho uthena kuyeza ukuhlwa hlala nami uzohlale nami sekuyahlwa lapho abanye sebehluleka wena osizayo hlala lami ngiyamthanda umhlabeleli ngiyamthanda uthi wena osizayo hlala nami nxa abanye bonke sebesehluleka wena hlala nami uJesu kehluleke nangu ujaha behleka abangani bakhe abantu ayesidla labo bonke lapha behluleka ukuthi bamncede sokufika ebunzimeni kodwa uJesu ukhona lapho uthi asincede ubaba lo umi lapha njengoJesu umelela uJesu ukuthi abantu bonke nxa sebehlukele uJesu yena kehlula lutho uyasinceda ngiyomela hlale lathi abesehlula phambili umhlabela thena inhlupheko azinani kimi angesabi nxa ukhona wena ngiyayithanda le ndaba hlobo ethandekayo umhlabela uthi wena nxa ukhona wena kangisabi lutho ungesaba nxa ubaba wethu uJesu ekhona singesaba hlobo ethandekayo nxa ubaba wethu uJesu ekhona kumele angasesabe lutho nxa ubaba wethu uJesu ekhona ngoba kusekhaya kumele siphile sikhonapho silaye nxa silaya kulanto ezasehlela uNkulunkulu uyikho konke wayekhona uzaba khona kuzobe naphakade njalo ukuthi yanga ukuthi singayikhatshana sibe seduze la uNkulunkulu ngoba singabakhatshana laye sizenza izinto ezingayisizo khona ujaha wathi sethethe lapha kayadla ngeduze wahamba wakhatshana ukuthi ukuba khatshana lokhu emcabangweni uyakwanisa ukuba khatshana noNkulunkulu emcabangweni ukwenza izinto ezingafanele izulu ngomcabango ukuthi uyabukhatshana lekhaya kodwa ke nxa siseduze siyenza izinto ezifuna izulu ngoba izulu livula izandla kuthiwa esefikile ujaha la kwaba ledili kwadliwa ake liboneke lapho ukuthi indaba yakhona imnandi njani kwadliwa kwahlatshwa ithole athi ithole kuphela elinonisiweyo kwadliwa liyakwazi ukuthi ngesikhathi sendulo ngapha koJuda nxa kwakusenziwa amadila njengawonala lalingathathi usuku olulodwa kwakuthatha insuku eziningi kujatshulwa kudliwa kukholiswa ngenxa yokuthi ujaha lo wayesephendukile so lapha ke uNkulunkulu uyasibiza hlobo ethandekayo uverse 24 uthi wona lapha ngoba indodana yami le ibifile isibuye yasila ibilahlekile ifunyenwe basebeqala ukuthokoza okusho ukuthi umuntu nxa engekho kuNkulunkulu ufana lomuntu ofileyo ngoba uNkulunkulu uyikho konke uJohn 11 verse 25 ithi wona lapha wathi kuye mina ngikuvuka lokuphila okholwa kimi angazafe uzakuphila so nxa umuntu engekho kuNkulunkulu ubalelwa engani ufile ngoba kakula kuphila kakula ngakusasa kodwa nxa ulo Jesu ungaze ufe okwalapha emhlabeni kodwa ke impilo ikhona ngoba uJesu uyikuvuka lokuphila so lapha ke ubaba lapha wathi yena lapha indoda le ibilahlekile isifunyenwe ubefile sephilile kodwa ke wayephefumula la
sakubona ukuthi wamukele gijima ephefumula ngenxa ukuthi wayengekho ekhaya ngasingekho ekhaya mfowethu ngasiyabe singenampilo elengakusasa ngasingekho kuNkulunkulu asilampilo thina ngokubona kwethu singabona ngani impilo silayo kodwa ke nxa singekho ekhaya kuNkulunkulu kasila ngakusasa yikho lapha kumele sibe ngekhaya ukuze sibe lengakusasa ebonakalayo kodwa lokuthokoza lapha esefikile kakuzwa ukuthi wawungaphi isikhathi sonke lesi wenzana uzange kubuzo lokho uNkulunkulu namhlanje kasibuzi xa sesiphendukile seze ekhaya kasibuzi njengoba sichilo lapha nguJohn 1 verse 9 ukuthi yena nxa sivuma izono zethu uthembekile ukuba asihlambulule kukho konke ukungalungi kukho konke ngiyayithanda le ndaba nxa ivesi sithi kukho konke kayikhethi kayichili lutho uyazi nxa usazi isindebele umuntu angathi sukumanini lonke wona ubusisithi ngifuna ukuthatha imisheki sukuma kuthi uthi kabe kulohlupho ibale lithi lonke kalichili lutho kuthiwa khona ukungalungi konke uJesu uthembekile uyasihlambulula kukho konke ukungalungi okuthi uthi akula sona esingathethelwayo akula into edingakalayo ukuthi thina size kuphela ufuna wena ukuthi uvume uze ngithe mina abanengi bethu kasonanga sonelo sathina singasayi church akula sizathu into encane le asizeni kuNkulunkulu lapho uNkulunkulu khona uyasithanda ngoba ezulwini kakula overpopulation siyakwana sonke izulu lesikwana sonke uNkulunkulu uyasithanda sonke ngiyalinxusa hlobo ethandekayo ngiyalinxusa ngalesi sikhathi ukuthi ilanga lingachoni ungazange uyebona umfundisi ungazange uyebona amalungu ebandla ukuthi indaba yakho ilungisiswe nxa usenelisa hamba hlobo ethandekayo uyefika indaba yakho ilungisiswe ngoba indaba isesiphethweni la ukuthi uphetha njani ngithini mina lapha ngithi mina indaba yokukhonza ayisikho ukuthi waqalisa njani kodwa ukuthi waphetha njani. It is not a matter of how you began but it is a matter of how you ended. Yikho kule ndaba khona konke okwenzakalayo ukuthi uphetha njani indaba yakho iphetha njani wona usaphila khathesi ithiwa likhona elokuthi uthethelele uze ekhaya likhona ithuba wona ngoba usaphila ngesikhathi usizwa khona okukhulunywayo ithiwa likhona ngoba indaba isesiphethweni kule ndaba la indaba isesiphethweni isiphetho uphetha njani lokho ukuthi wasukani nechechi sukule minyaka emingaka ukuthi uyanatha utshwala kumbe yabhema igwayi konke lokho asikhulumi ngakho sikhuluma ngesiphetho isiphetho woze ekhaya nyalibiza nyalinxusa isiphetho woze ekhaya sibethandekayo indaba isesiphethweni la uphetha njani ukuthi wenzeni ukwathethana nabantu ukuwashada nokuwadla ongadliwayo ukuwathini wadla izinto ezizilayo konke lokho kakusebenzi into esebenzayo isiphetho uphetha njani xa usizwa leli lizwi uphetha njani ngoba izandla zikaNkulunkulu zivulekile uJesu uvulile izandla uthi akwamukele wena njengomntana wakhe njengendodana yakhe woze ekhaya uvunyelwe kungela mbadalo uvunyelwe akula sona esingathethelelwayo ngiyalinxusa bangaki namhlanje abathi mina ngifuna ukuthi nxa okwemhlabeni lapha sokuphetha ngiphethe mina ngisesandleni sikaJesu bangaki phamisani izandla bangaki abathi bona mina umfundi ngize ekhaya ngisaphila ukuze ngiphethe ngisekhaya ngiyeqethe indaba yonke ngisekhaya woze ekhaya umhlabeleni nxa ihlabelele sikuna kuyeza ukudla uzuhlale lami ukuthi uJesu yena ungehlulwa lutho abanye bonke bayehluleka kodwa yena kehlulwa lutho bangaki abaloyisayo bangatshengisa ngezandla siwe lo mthandazo oqakathekileyo inkosi libusise bazalwane inkosi belani inkosi lengezelela insuku kasithandaze nini baba wethu osezulwini sakubonga ngalesi sikhathi osiphe sona ubona sikhulume nawe ngomthandazo nampa abantu bakho abaloyisa ukuze ekhaya ukuthi isiphetho sabo sibe ngesihle sekhaya njengobona uNkulunkulu othethelayo uNkulunkulu lomusa uNkulunkulu lamandla okhona ozaba khona kuziwena phakathi ibalathi inkosi usifusise nxa siqhubela phambili konke lokho sikucela ngoJesu umsindisi wethu amen.